webare mnonga iwor muno tureba Hatayari West TV era chikezi turi aha Kabale University kandi nyowe job namanya apuri natungo mugisha kushutamana na umuhangu Professor Sabit Makara kandi kitujye tugamba hono budget yihanga yabasa kubanesho mwa minister webye sente Henry Arganyira Musasizi. Professor live Hatayari West tugambire nibintu ki ebiwareba budget yeri izoba ebyakushemeza ebiwareba ngo nibiburaburamu kandi notekatekangu eji budget yibashomeri izoba neija kutwari hanga ha 10 fold development strategy eyi government eyorekerire kwa chivinga omwaka gwe sente guri kwija. Webare kunteka achoma cyawe cya television cya Hatayari West kandi nashemerwa munonga kuja kushanga muri Kabale University nangwa n'izina rya Kabale University naryo rikiziramu tukabasa kuhereza obuhabuzi ninga shebu twareba mu budget ya president yahereza nabwe ecyo nayenda kugambira nti eji budget yaba budget nungi munonga budget nungi munonga abwenshonga nk'ibiri ningi 3 yo kubanza president yajangu more than 10% ninge chweka kikira 10 aharigana kigende omweres creation projects izo ni projects zo kuyiha abantu mugoro ekyo abantu kwakwe bampurire bakantera mu ngara television nanye ahabwo kuba 11 trillion obutabarwa 11 nibuza kuzombantu budget yo mwaka gumwe gonko kuza kwija ekyo nkibanje manyisa ngo ecweke cyango ekibakore cya budget kiza kuganyira umuntu wa burijo very good ecya kabiri ecyashemizo mu budget eji no kugira ngo president yagambaje munonga kigambo cya environment ningashi okuma obuhangwa bwenseji abo kuba ubwire bwingi president akira ku emphasizing ejo point ningashi kugitekaho amani mingi onka president yagambaje kigambo cyo kugira ngo mwenu ebishara tubirugemu ninga tubikoseje so that ihangari kagumaho kandi n'abantu abemba skaskana na ministry y'abyamizi umurikuriye muri bunyoro bakwenda kushanyaho bungoma nabo yajangu naza kudiringa nabo ninga shikora nabo koragana nabo abiho umuryeje kibira bona barugemo haza icyo kibira nikiyamba munonga ubutonde bwa Uganda ekinde cyashemeza budget eji no kwata 1.3 obutabarwa Uganda migamba obutabarwa 1.3 herezo umuntu wa burijo amizi ekinde cyashemeza budget eji no kugira ngo umuntu wa butosha bamuhereza irrigation ningashi okushikera mize bihingwa bye akabasa kureba n'umuchandayeza gato kucyatandika n'umushanayiza n'umushanayiza n'umujurayeza no manyihanga ryaguma dependinga aha kugira ngo hakazura karagwera ruhangara imukire akajya tatukamba hakazura ihanga iryo ndo baryaho tuzakubure byo kurya tuzakubure byo exporting ekutwara mahanga gandi tuzakurema amahanga agatari nkitwe itwabinita karungi itwabine na weather nungi nga exporting toka kirebaga ninga wazana kasero ukashangwa mchungwe je tar mbujuma ne ruga Egypt no munchi no Sahara desert batuye television Israeli no mushenyi batuye television hatitwe hati president cyarebere n'ikintu kirongi kugira ngo twakabasa kwirigatinga tuguma twine mchungwa tuguma twine bitoke tuguma twine nanasi tubasa ku exporting abo bantu babungereza uko nahandi ho nabo tabagiye kibarya tubagiye cyo kurya itwampa tubasa kohereza ibyo kurya kumara mwagona atakibekeriho kwenjura benegwa tubasa ku exporting yo buke ninga kusindika hero umuntu buke imchungwa wa fruits buke konga kuba kora irrigation yes twaheza yes konga nyona abrango point subir bwonka speech ya president ya budget ubona ntamatire ekigambo cya corruption kiyakimatiza
yakisigana changinga cyakigisigaho hacyaho mu mwanya kandi ubuzima zimese za Uganda zo kureba ezitukushoro zo mishoro nkache nka 9% abutonyezo mwenda ari harigana nizwero mu corruption ekindi yacyongera kucyo ekindi kitakushemeza ni cya prof ekindi kitanshemeza no kugira ngo date ya Uganda ninga shiba ya Uganda nza kutwara hafu ya budget abantu basakuba ubiyana choma to bachifaho 39.8 trillion of 84 trillion etukuza kubantu ryaho mu mwaka ogo kimwe cya kabiri nza kuzo mushashuri ibana yes mweshati mwene basho budget konka kimwe cya kabiri tukitu cyagendera hari cyagenzerehe umbatwira amabanga kandi obwe nebo twatu budget yitwashoma icwekana cyo cyango cyayo nacyo nibanja mwenu ukoza kuteka balance ushanga mwenu ibintu tukorama banse konka nyobona ni nchomi economics karabona inkira muto bakagira ngo ibanja turibi umukayo muntu ekiri kibi no kuri ibanja utakabosa kurushashura ningo karirya ukarkoresa kubi ninga shi ukarya ngo uzegura ka whiskey uzegura ka perfume ninga chikonga wagura ukateka mu assets na mnonga ikikunshemeza mnonga oiro ya Uganda amwirwa umwaka ogo nibonerete sentom na president yakigamba ngumwaka ogo byensimbi okutwataha mugwe ogwesente lazima 1.5 billion dollars nza kubanza rwo oiro yitu tutaho mu budget tugire amasiko mingi mu budget wachi balancing na 1.5 billion dollars wazi balancing na ya date ntubantu ntukora tuyuziyaho tukira mwene okay ntenda tusime mnonga Professor Sabit Makara habo kutereza entekateka ye ha budget yabasa kubaneshomwa erizoba wero akabire nagamba bingi konka kire ntuba twine kake ahabwa makuru kandi ntwena tugarice omu studios ogumize muno reba obuhereza bwitu obwatayari West Television ni job namanya apuri hanu ya Kabale University turi kugamba anshonga za budget katugumizemu na no tayari